Pensitom Donald Trump yakari kabadaikan nong suntam jongkari India. Kat nang yai kisngi bat kia kasyuki Presiden Donald Trump kala nang yai ki korep bat kala nang yai klut chisu namar lengba kakti bat ukulom baklain baru Trump ki kin saklalut par ya ki kabau angnut ban penurlom om tang dakabashuhe tang dakat tengam kum kiwi pat kibalabat kam haswa jongu ya kam kum kinong yalam jongkari Amerika hi barok kowe hakaba kibabun ru kiri kaprte kismet bat burom ha yakari Amerika namar ka jingklain bor joka bat kamdam ki kam jongka balami pau hakani ko sela pertai nadu menswa tathadu hakini kisni bat kisnem pamanda ilat tip syairo iya kata baki babun kiri kaprte kidakwa dik kumno banyo iya kalat banya telok bat kari USA namar kitip syairo balengba kajingnya dari paralok bat kari Amerika kan salah bante ke kajingnya rap syaki kamtam syaki tu kiri badang kamduk kijukwa pa ban penjrong yala kajong kakti jongki nong yalam jongki kumno ban poilem syakakti jongki nong yalam kari Amerika bat hakani kesin kabamta syakakti jong Donald Trump bakin la ban yo bat rude ban yo ya ka jing syong sengan jongki lada ja baki yo ban yalong perlok bat kari Amerika bat rude lada ja kano ka jing syawan tombor hakiri uking atiar newat nakiwe pat kiri ka pertai naba lada ka jinga telok bat ka jinga dai prok bat kari Amerika ka klanpa na kaliang ka USA ru kanom i konsuet dan lele ru em lada jia kum kite ki jingsha wan hertma nemat ya ka jingkerdo ha kaliang ka jingdo jongi ki babun ba kiri badon hapo ka dauba Asia palayo jingera na kari Amerika haduk menda kari Pakistan ru kadai kawai nakiba nakaliang kari Amerika kadang yai the jingera tathadu hakini kisngi badang syudam balayalam yaka Amerika da Joe Biden dei hakani ka kenti kabamenta ba yakari Amerika layo ban yalapyang da Donald Trump kumu presiden kari Amerika hakasin kaba arjum hakababun ki ulap pen kelalut badru de wat ban peniapno yaki babun ki an balap penlongan neki kamno cingera bala aibor da Joe Biden hakpor long yalam jumu nakliang Donald Trump menin kasi katkum ki jingtip ki basyai pha bala penmi na po White House layatu ba ulasan yaki kot kisla pa un pensange no shwashipor kumno banthe kitna cingera baper syapo kari Pakistan kabadai kawai nakiri bakari Amerika kalayarap sikade nadu kisnem palalay tat haduk manda aba persyang banwan cingtip kum ki kita kilat the cingira bakari Amerika kelap pensang eno banpa syakri Pakistan layo cingtip bagi kentup yaki kam sam boarding kilat ay cingira halor ki kam pule bat jingnang jingstar nangta hakaliang kibor ka kwat ka kya ki jingtei babun rukom badang don kam ban pendep bat hakaliang kibor yada naka jingwan lengshop kibor kam mei mariam plane flot bat kiwe de kumta kate ka jing ai bor chung Donald Trump ban pensangeno shwashipor banthe kilat ai jingirap syakri Pakistan kala man kata ya shibun hakaliang kayo ka kot jungkari Pakistan kamtam yaki jingdor kam jungkari Pakistan hi pro kawe kibam man lakasi kate karai ka kentup lang rude hakabay de bat ki kamerap kumno ban pene pensa yaki jakabu yaki tiar barim baca laneki museum ban lam yaki kibala jandu napo kari Pakistan nangta jingtei barim baca karukom rukum le kiman barim bat ban pene yaka jinglong terai jongki babun hapo kari Pakistan baru kijat kitin baper bakren daki breu ba yam hapo uput usam kari Pakistan kini kilong katkum ki cingtip balap plat na po ka US Embassy
kabadai trekam hapo barik Pakistan. Nakaliang Marco Rubio badai Secretary of State jongkari Amerika. Ulabo ya lai teleki jingli bahato baro kapisa kabangilai nangta kilat ai jingira baper bat kimat balamut ban pentrekam hato ngiyo mo bat penkutru dakababu jingli biang bahato kitay baro kilawan ramo ya kari Amerika bakan lai nagi jingsyong ir bat bandon bait hapdeng ka jingsyong so syong sungai bat banong kariba klain borta biang sa shisempat bat banyo ya ka jingsay so nakitay ki baro lapan kot Marco Rubio dakabai ya kitay ki jingli katay ka jingpen i jongkari Amerika bat banle sendon dakakam ya kari Pakistan kalaban pentronya shibun ki hakiliang baro jongkari Pakistan kamtam ka jingyay persyang jongka ban ya tenju bor bat kari India.